Jing Radu, Rai Kamadaya Meli, Rai Kamadaya Ahunga Jili, Tinga Ningla, Kala Salu, Itum Bangjab Jila Amai Wida, Isha Meli So Jingsa, Madam Kwika Hyping, Ding De La Ainala, Maso Jigasa, Rai Kamayali, Awi Hishim Deji, Degma Dejin Ranu, Rai Kamadaya Meli, Ter Kamadaya Ahunga Jili, Tinga Nina, Kala Salu, Oka Tiwi, Kamna Jahor Haida, Rai Kamadai Lisosa, Madam Kwika Hyping, Ding De La Ainala, Maso Jigasa, Rai Kamayali, Awi Kashim Deji, Degma Dejing Ranu, Rai Kamadaya Meli, Rai Kamadai Gatara Mijili, Tinga Ningna, Kala Salu, Kazin Raulam Nila Maso Jigat, Kamadaya Meli, Madam Kwika Hyping, Ding De La Ainala, Maso Jigasa, Rai Kamayali, Awi Kashim Deji, Degma Dejing Ranu, Rai Kamadaya Meli. Huju. Itum ligasa akavali sosa, katilinga tangkamia jili, masoda jikata oli korumsa, itum liwi kavai bangsha baina, sosa, sosa, Ray make up kaja, isha meli soranu, sosa, sosa, itum we awum bro homingli, itum ninga na kamijili sosa, lung harjili, itum nanga inbai, itum ni pala gaina tamijinga, Darukama tinga shoblam hangli, sosa, sosa, Ray make up kaja, isha meli soranu, sosa, sosa, itum we awum bro homingli, hauka poka akavajili sosa, Atum shongwe nare make a power, we look up mashanlinga samquisa, we like a shijina mayon me, sosa, sosa, Ray make up kaja, isha meli soranu, sosa, sosa, itum we awum bro homingli.
494. 494. Ring the Pagatang Makawai.
生当，一同为王心，那bunga小塔拉，我个对那张海了个，那三个亏的马腾汉，你看可外巴里巴拉那火热，我可人那巴带的，来个西邦里瓦生热。一同为王心，那bunga小塔拉，杀人了小的可雷金，杀人了个金让为了，人个破为哈利路亚主比利，个当马可外给能帮，个火热空配把生当，一同为王心。bunga小塔拉。C'est le message. Photo, c'est le message. Four to 7. 427. 427.
Hello. Hello, mic check. Bumrei Baptist Church, Hungbung, celebrating Women's Society and Christian Youth Society 50 years of faith, love, and blessing of God. Itumna, hon ching ching gahaya, zimiksho, achilage, rashung laghaire, higata zimiksho, ungshung kangsak, sampang kangsaka, itumwe, ray kamadaya, kasak vavibrali, rimay tuida, ningashila masotla midale. Ajazimiksho, Bumrei Baptist Church, Wivangba. Amansak lagahaya zamikshone, matay lagay na Women's Society, kala Christian Youth Society, Wivang ring pamatay lagahaya, yuiga kuya zamiksho, mayonda kalene. Higata zamiksholi, razangahaya dignitaries being, kala delegates being, natum gatong ali. On behalf of the church, natumli welcome Sadale, Kalarazangahaya church member natum gatongali, Christo Wimingli, Shalom Midale. Itum Ashama Lungli program layawada. Formal samida itumwe introduction, Kala welcome address chi jili itum Singalu should say. Timichohi ara aribung hena. How pok laga itumui nidre kamyon hi itum matang zadvaugi gijine juivangai na remakeup ta arui itum na kik kamasarang laga nidre kamyon hiwi kamong shokami rally masot kajigadai na kaya kami na soda itumui how pok sehahi itumui kyashi plungki gijia Reverend Zakley Kaping Pastor Pungyo Baptist Church na Samira Kala Aring Zinwi program he significant salaga higher program matang laidale Kresada blowing of the drumbat he BS Mingting ana Samire itumna aja laka kala ruila itum tangkul mang maningla yurgadainala hithada ringapadamli kala khareliva Raisa laga yui haya ka Mike Yawi ringa pawi talu konge Jawi significant akasada BS meeting na itumli hidada trumpet yana kong mira ji akup ngshida itum singkum hang phanga ka ga shungwe phanit hi hagu phokwi amachut lasa kala yui ga khwiya we amachut lasa da M la chungwa ana flag hoisting hi ana samira Jewy kukupai nang shida unveiling of the monolith itum na kanui thot ping na kalahili church rather kle member itum jivana panyung pai khawai itum na monolith he Dr. CM Joyna unveil samira Jewy tili lightning of the jubilee lantern hi kupsang laga itum alungi jang khawai sara hago phoksa da ara Reverend Zakley Kaping pastor na siara samira no Asase Ray Kamadaya Sasha Pungshap na Bam Dingahaya Luka Mashan Legashi Makavada Karinga Gatara Gasak Vavri Vra Achu Zimikshaw Bumrei Baptist Church Humpum we Women's Society, Gala Youth Society we, Hanga Panga, Gagashung we litre, Hidada Mayon Kangasak, Adam Hirakami we vang, Proho Nali, Itum Sai Koruna, Nasot Midale Ko, Nali Ning Shishi Ning Shishai, Achi Hidada,
คุยรักมีซิมิกโชเฮียทุยกะหายโอ้ไองราอิชาวุอิชาวาอิชาเมอิชาจอนงรานะโปรโฮจิชุคริสต์ลียังกาลกะอดรำขังกะทืวีอาเทยขมเทยสามันโปรโฮนั่นสัมพังสักตะเคลนี่ไซโกหรือหิววางนิงเชียโปรโฮอาชีราชุงดานั่นน่ะ Women Society and a Youth Society we ชองซาลีนวีนิงกะดองนวีเลกชินวีโซขมีไซโกอร์ละอิทุมไซโกอร์ลิพนิงมุสักตะโปรโฮนลีมาสดมีเดเลริวราอาชีฮิตาดอุงชุงขังสักฮิวิวางนลีนิงชิดามาสดมีลุยเดเลอาร์โปรแกรมฮิริวรานันขมายาวีขามองชอมีดานันโซมีดาอปองอานิงอานันกจุงไกนะริวรานันเลยนักโฮรเนนันลิซังเดทุมขยุยนุยนองรานะดะเพราะนันลีมาสดมีกันดักเลยอดสินสากิดักเลยสายโกรเพราะนับบางลีฮอร์สังลีเย็นก็สดวิวรานุยคริงกเทอร์ดุยชาคีสามีกิดักเลยลาสกายนันลีมาสดมีกิดักเลยใส่หาสามีกิดักเลยโปรแกรมฮิลีอารุยอัตมุงเย็นทุยละกะอาคามังซินวาชุงดาชรุกคุยกิดักเลยมีกัจีวนุยเรากัจีววิวางระวิวรานันลีเสียสาโกนั่นน่ะโซมีดานุยมังลานะอาทุมลีริวราเท้าเนียวมีดาอาทุมวิกษาขวากจีวนุยนิงยางคุมนุยมิงเด็กเด็กไฟนสางสักมิโลกะละฮิลีรากสิบกะหายเพราะอิทุมสายโกรุละนุยนิงยางคุมวิโซขมีสัมพังสักมิโลนุยนิงกะจางนุยกะกะฮาวอิทุมสายโกรุนะสาชับขวายเจนลีซังดานุยลูกมาชันเลกชีมาสับกะหายมีพื้นอาบวสาดานุยวางริงเรดเงินนิงกะกาอดัมละสางสักมิโลนลีเชปาสาระอิทุมเลยชิงรอกเลยอิทุมคอกกษาดานุยอุงรามโอกทุยลีริงละขายนดังดาเซมการะกะจีตุยเล็บกะคุยอดัมละสางสักมิโลโปรChurch, you don't saw me lo. Women Society, Youth Society, we don't love Rivrana na. Na kai kang kaya, zingram we saw me jidashung mi da. Bro, mangla ka chungka, yuiga kuya society. Women, Youth Society nga sang sak mi lo. Church we katana, kashura members ka chiv. Bro, nui saw me. Dashung mi da, Krista wivang, bing lagay na, bang lagay na, o drum nga to da karinga, mi pu avavang sang sak milo. Gala hiwi, yao Gahoma, Reverend Joshua, gala aling ren laga, pay hop pang hop sa daglay, tigan bing, katana bing, sai ko ruwi dung lila rivra, knowing a kay kang kaya, so kami dashung milo, nawi savay milo da, sai ko rivra nalining shi masot kamya ng soda karinga hui kamya jisho Kristo wi mingli ninga shi masot kamya na saya kasane amen. Yo Baptist Church we Pastor Lee ning silak hai re ungsung wasung lak kai na itumui opening prayer sami ka hai juwi wang aray tumna blowing of the trumpet he BS Mingting na itumli talu je himak hili lay dalay hili ngning dalay ara na khong mi ro no itum yari ka tonga na tomis
Yari gedong na aksi de pangla kai na ke phe fu jo pang jo. Thank you. Arai tum na Panit hiwi pilan khanga khawai saure China thang hang hai tha da M la jungwe ana khanga mi re ithum church we report tishu da ai hina first women executive atumbing ngasa sa da achi hi ana itumli pilan hi khanga khami ne Shimkur li ngahanyang laga wi zingum khang ting jitran arwi rui hi zingum 98 years hi payhaira da hangdale itum church we lungli hi ta da kharnau okbai zingum samphang da laiksa hi itum gtong ho wiwang sokhami la ke Baba, now mere Manglader, missing the Pilanka Mini. So itumwe pilan kangami haire itumwe legacy ajina ningashi teo ka tuena la hangai dele teo lai ne begle ne yarili Kigamile very surgical. Ayina church li hidada ningashi pongshok da envelope ka ran mi dele itum ka tong na ring phai nak shi da bang ka phemis jo ara itum na mathang program hi Chatalwi Khwaisa say Ara unveiling of the monolith he itumui Kyashi Kangia Dr. C.M. Joy itum Dongana Taye itum Harvest Timwi founder Alage Achia Teamling Solaga Ashi Ungurum Serdale Kala first CYS we executive atum Akang Sada Achi Tada Ungurum Dele Chiwivangan Ana Hidada and monolith and unveil samire atam hi na li miauk remekapta itumli ka sak wa vrivra kharing gathara kalak khamashunga awi mingli ningashi khayagashi masot Midale. Kakanya Sada Pumre Baptist Church we Women's Society, Kala Youth Society we Golden Jubilee Hili Razang Midaklaya, Karanausan Katana Gashura Sai Gorili, Brojishu Crystal Mili, Shalom Sadale. Kakatuma Sada Ari Mulungil Langi Hili. Ina hita da hangaye avavu vrevrawi ming singda
Reverend now mera prohochu Christo we ming singda. Kala Reverend mangla gatharu ming singda. He lan kamine manungui hi. Yaroi na pang la cái này cái phía xe. Yaroi sai corona jingrain le cái na. Manole thi pasok ni ke. Pomre Baptist Church Humbung. Glorify God. Women's Society and Christian Youth Society Golden Jubilee, celebrating 50 years of faith, love and blessings of God. 11 to 13 February 2023, unveiled by Dr. C.M. Joy. Inshallah. Nên shila khai re ayi em la chung ver kala ari thumi khashi khanya Dr. C.M. Joy ani lila ari thumna lightning of the Jubilee lantern hi itumna program hi khuiga khwai sara chena itumui CYS kala program hi li shor khuigi da leida clipping hiwa kharamilo amaning kham manga shong okay Hiwi ngelem hili karami lo jo. Itum the lighting of the Jubilee lantern. He wika khawai sa se. China hili CYS bing. Kala hili sharo kwiki da leida kala itum church wikitana bing. Kadong ready samilo. Kala program hi kakup ngshida. Itum na longmak chang laga. Program hi kwika khawai sa re. Yau Mandalay I run the class, we may tweet the church we Yokohama pastor na our lantern ji light salagatum Jehogang rumra Chiwitili Women Society we chairman kala gagatumali CYS Kunukli la khokhi ba mila jo itum remai three the church we Yokohama Women Society we chairman kala CYS we chairman ashikutum nang room laga akha light sa laga Jehoga hai we tili itum yari na matang Jehoga khawai sa se. In between the pastor, CYS we chairman, women we chairperson, atum na Jehoga khawai utili itum maron the lantern ji Jehoga khawai sa se.
Itum ready sama manse. Ready sama manse. Kari may tui the church with pastor, CYS with chairman, Women's Society with chairperson. Ashikatum nang room da. Rimay kap da Jehogai furuno. Ashikatum na Jehoga hai with hili. Itum na matang da. Jehoga laga itum horchamri ga haiji. Itum katong na. Mashan laga yung room say. Hili light sama man hai re. Pastor CYS with chairman, women with chairperson Ashikatum na. We may tweet the light sadale. Kangaday bingla light sama man baye. Light sama man se ka Jehoga gaje. Ashikatum na rimay tuida Jehoga say Ashikatum na Jehoga ka hai witili itum na maron da Jehoga ka vaisa say masi ka phanaw da gatyaw ka atam lakha jang mai da lekha thala lakshi ka Kunugli ke bombing jila ready sami maman lo Itum masiwi direction hina lagati au ka hapka khno le ere Jehoga khwai sadale Jehoga khwai sadale Cho yari ke dong na bang pese Cho ara itum na hibahi asam tada dongai na la Jehoga vaisa na use Kara alung lijang laga itum na next session program bahi opok vai sause alung li ngairon da yarina jangmi maman lo ngairon da jangmi maman lo
itum inok check inaugural program kupsong dara itum alungwi church program singaran kiji singa khwai sause itum na khrisa da yari saikor ningninga da khoer na hallelujah chorus di than mi da program hit sadwase saikor ningninga Bumrei Baptist Church Hungbongwe Women's Society Kla Christian Youth Society we Singum Hangpanga Kakushungwe Nidre Kamyon Hena Rawi Ming Dekmdeng Sarno Nidre Lirazang Hai Chupli with speakers being exhortation Kumigage being program li Sangdale Saigore Tangkul Baptist Churches Association we secretaries being staff being Kala Thana being Kuku Wena churches Wena radically pasan Thanda women we youth we delegate Saigore Chinao Ishi youth we women we Chinao being Kala local church we member Saigore li Ringapa Chupli we Shalam Kala Christo Mingli welcome sadly
จิวปลีรักของรุ่มเฮนถึงไซกุลริงพาคำทานสมังดาโซคุมีพงคุยดาฮันุงลักรุโนกจีมีไซกุลเลยกรีดิงส์มีเดเลยอารมณ์ถึงสิกลายนายาลีพัมสาวนอาราลุงสังได้ถึงหุ่นค่ะพัมก็คุยก็ละจิวปลีฮาลิเลย์คอร์ซีคอยนัดทันเดอร์ริมพลังนัดสารุมก็ให้นี่ถึงลุงไม่ได้เซอร์วิสริมพลังนัดสังวาระจุยก็จะฮันเลยอารมณ์ชีวิตคอยสิที่อาจิวคอยสิที่ปุ่มรีแบปติสต์เชิร์ชคอยนับพัมมีเด็กเล็กสันเออาทิตย์ที่ผมสั่งมาเดลย์พรีลูดอีทุมีพิอานิสอาจารย์ริสังพีนะของไม่ได้ทุมริมพลังนะสั่งนักคุยก็ละกับปั๊มคุยสั่งบุพังนี่อารมณ์ทุมโปรแกรมฮีมาทำแต่จะตักไว้ซะเสียอาชีวโปรแกรมฮีอีทุม introductory speech เลยละชีวิต greetings เลยละชีวิต gospel symphony เจน special song scripture reading ก็เลยชีวิตมี speaker ชีวิตอาชีวฮีชีวิตTanggal Baptist Churches Association we executive secretary Reverend Muthop Nipshana speaker sami the khimre chiwitli tum siasa laka thanra mathang tapai khwai aru adam hi tum we local pastor Reverend Joshua Zimigli introductory speech wang adam idle chi akum shile in mashoglila ishi women society chairperson Achon Somyo Simina atam ji khimire no aru adam hi ishi yakoma Reverend Joshua Zimigli mitle Rekapda itumle ngatang kamiya proho Jishu Kristawi mingaina achi Bombay Baptist Church we women gala youth we singum hangpanga kaga shungwi nitre hili rachang dale sai ko rili ringapa shalom kamine Kala itam sai korna privajali ningashi mirum sai kaji hangaye tang khulli ara vreshi gasa hi chingkum hangphanga pangdamle thuri shaka kala hangshi da phanga we ka chung khaina leithle kai shi khuwang na hangphanga hau khala kaji mi kai khawa ngan ngai Kaina shi erusai kolli hangmi khangaiwa ishiwa apam hili vareshi hakupok maning made humbung kasi phungli vareshi sasar hailaka ara shimbam ta haida hong gashang wi tuine chiwang na church na naw me tara hakupok ne vareshi wa rimei da haupok haini ishi humbung wa singom shark wi nitre mayon gaini Bombay Baptist Church hiva Privam ngali sokhemi ka hokka phungdak le church akani kacha tang khulwe le ha peida le dak le ya khung bing ngorum sir tale around 400 shimlak shamati shikava abam hele pamda itom privale khorungorum tale China church local church akaliva khangate akaliva la apama khawi church ne ishiwiva tangkhul ka tonga khangurum church ne chiwangana privam ngali kachung kha ning shidale privalu commission legishi mangaina church li ara watram ngata khawai ordained minister sangapale Churchly pastors has a little sangapli, collegely lecturers has a little sangapli, Kalarilla. It made theological only doctorate. We study other US Likapam, Nalana Sandale, Kala Bible Katam Naukachung Kashokradali. He church will learn. Kala secular songly. Doctorate quick higher, Ngalano Zangale, Arula Mayer now, Ngalano, research lipum certainly. He wangana, Privali Lingshi.
achi chupili ka sawi nga chaili ringa pa khava women and youth ngarum naga hida lavri ramangali celebrate sak ngarum hi ring pa make up paja khani ishi women kala youth hi church we apang sauda hi we celebration awang church we karnau sang salaga committee shamlaga chupili hi celebrate sa kawai khangaran ni friwana ungsung saktale chiwang ringpai hiak covering gapa nitrehli ishik program committee kala ishi various committee na machuklaga matui mi khawai khipali ngasansi khala da ishi machukrum naga inaring gapa jiwa ishina ngahan khalyau da ngahan khare michi hotsak ena response ka sasam bangda vrivali ningshi ena chi thumirungli matui mi sada rajang da hlai khare sada issue executive secretary Reverend Dr. Batotmi Visha achi Tangkhul Baptist Churches Association we executive secretary ni ka khaneli Reverend Khayaipam Khamrang pastor Tangkhul Baptist Church Imphal ka kathumali Reverend Raimi Rimai youth and education secretary Manipur Baptist Convention ashi kathum hi ishi program committee pingna seasa laga ning satlak na kapang shok kala athomni khangasan thranli kasak kapan malela bathalak na response amida achi rasung hairing chiwang itum trak ring phaye kalavri rali ning shidalei ina khangatai matarang lakha ishiwi speaker pingle ningishiwi pangasin khwingai ningishiwi pangasin khwingai khangatai song mawarang lakha chena rikapta ithumai legishiya kala khaya shekniya Reverend Dr. Matotmi Visha executive secretary Radale mga songli kashik kharang ning mirno leki shiwi pangasin khui khawai kala aling rumda leishilak kahaya apreva achon ungrei chon radale mga songli kashik kharang ning mirno hangta mamanda hi mimaman khawai sa se atam kha save sangai kala ka khaneli ithumele gishia kala khya shekniya Reverend Khayaipam Khamrang pastor TPCI we Tangkhul Baptist Church Imphal ne kala leishilakena aprevala rang rumdale achon adula ningshiye hidada matan tu baina akahara ministry le katom chatle mga song kashikara mirno ithumele gishia wajar raimi arui marang rum ture akhamang shune na kasang naurer training soda achihi women gala youth we golden jubilee ni and she association we
association with Women's Secretary rather ye mga song kashika kamirno youth with secretary oja homre shang muinaw kala women we achon thermijon rungsung mga song kashik karamirno Oja homre shang arwi mara sang rthuri ara chain ang soda arwi chang itumna program hi inaugural sairi chaina itumna leshida panglan mikhangai itumai legishia Dr. CM Joy ali mga song gishi karang sangai CYS we first office bearer Singumna 1973 atamili first office bearer Sagasani. Kala Pilan Kangami Gahaya itu Malaysia Gahaya Ani La Chongve ala Women's Society we first office bearer 1973 first office bearer ni China alila legacy we bangsin sangai issue we kanga tete matharang lakha Pomre Baptist Church we amakhakta ngairaba macha haisira akoigi mission partner ta leiba harvest team issue we Dr. CM Joyna kala director Pothena Thanaka kadale kashikhang ningka milo pamwena sai harvest team ji Mabing to amamam hai badam batam phangdre harvest team yadungai jare achi shwi shupili we celebration hili abonga chung khaina khanghi midale hili shichindakhle sound system batong hi ashina sadale kala gospel symphony ashina migidale chiwangi thombing padale kala issue celebration hili razang laya Church with Pastor Ping. Church with Pastor Ping. Avava aming mahang luike. Ngadi pambale pamwena kashika nganingamilo kachicha pamwena. Church with Pastor Ping. Ning shihairi. Churches way the rather hiya women chairperson kala secretary. Akashita kachicha pamwena kanganingamilo say. Women chairperson kala secretary ping. Ning shilakairi. Kala churches way the rather youth chairperson kala secretary. Kashika kachicha pamwena kanganingamilo. Ning shiye, ning paye, rivana somiranu. Kalara, ishi local maningla, ayawa in the Rajandale delegate ping, akashita nganingamilo, ishi local ping na niyaunda rivaling ishi mige. Delegate, ayawi delegate katonga, ning shilak kairi, na tumara sigaja. Issue Jubilee celebration he mapung maparar kigitine kana tamna matan tuben the rock mi wang traka ning shiring
Yarwili, Makahang Masaka by lately. Atangina Hangari, Ishi Church Va, Tang Kuleha, Baida, Kupai the Kalaya Church Akani. Yena Achi, Itum Mangaling and Inglalayang. Functionaries being he, Kibana Kiba, Kachihi, Kachunkava, Mathe Samar, Chena, Kashukava, Hangai. In a Hangmamanda, Kashika, Naninga Mirno, Mr. Tanmung Kariwo, Mr. Tanmung Kariwo. He research scholar, Madras School of Social Work, University of Madras. Aruri research Sada Pambalene, Itume Legashia, Reverend Asok Kariwowi, now Mira Kakanini. Jena Kakanili, Mr. Twatmung Kamrang. He Somdal Wenane, Twatmung Kamrang, he Somdal Wenane, Aruhi Hili, NGOs Matalakena, Lingag Haya, Director Akane, Awi, what Mangachi. Director, Vanguard Resources. Ahi Somdal Naune, Ringpaye, Kakatumali, Miss Shanchuirin Simik. He Pumre Wenane, Ahi postgraduate ni. Ngalanao Sadale, China, Yarisai Korli Hang Ngaiva. Kachikata context sangai ka sabair kati hang kangai ni. Ara kamateli Miss Shiradwan Shongzan now. Ahi they name wayne ni. Ala now ko. Hila context sabai ki ni. Ahi aruri Sentinel College lecturer sadly. He itum na achi. Hani to Wang Functionary Sami Kawai, Atomli, Shitsang Lak, Kanakapanga Gane, Kachichawi, Watlala, Matan Tu Baina. Hu Wang, Ranganing Midale, Sami the Jivang, Ring Paye, Ning Shikaji, she church, Wenala, Hangaye, Sai Korlijada, Azak Jake Ning Shil Lakere, Itumi, Nitre Camion, Brivrawe Swokimi. Nasang saksay gichi nasoda tangauke. Higda shalam dui kamadui sam kapang wivang rimaituida. Itumi kasa kava virali nishiye. Iwi kyashi kangiya kala legishiya yagohoma yahomshina kala deacon being kala church we women's society katana being CWS we katana being lang meda nitre hiwi matuime sami gidakle Rigabda Reverend Dr. Matotmi Vusha Executive Secretary, Danku Baptist Churches Association, Kala Awilesh Lakahaya, Abrevu, Kala Kakanesada, Reverend Kayaibam Kamrang, Pastor Danku Baptist Church Infal, Kala Awilesh Lakahaya, Abrevu, Langmeda, Reverend Raimiri Mai, Youth and Education Secretary, Manipur Baptist Convention, Langmeda, TPCA we Chairman Danku Baptist Churches Association we Chairman Kala Women Union we Chairman Youth Union we Chairman Kala Central Staff being Langmaida Ishi Women Union we Cabinet Secretaries being TTA we Director Kala Katana being Kala Ishi Pumre Baptist Church we Avu Church Sami Daklaya Humbum Baptist Church we Pastor Kala delegates being
kala church hili ram hili ledak laya Sacred Heart Church with catechist kala delegates being Little Flower Church we catechist kala delegates being lang mai kharda ach Golden Jubilee hili razang haya churches we na rang room dak laya yaw ko homa being kala delegates being lang mai kharda itumli rang room dak laya harvesting being kala nitre hili ungzang da kala iwi legishia amuingara chinawrungara being kala ishi church we aina ram gadeli abam gadeli ministry salaga Jubilee hili ungzang dakhle nathumbi kala rajang haya shit kasang now psychorally women chairperson in a Pumre Baptist Church we women kala youth we Golden Jubilee hili Jishu Christo we mingli ringpa shalam midale Rirawi lumishan kami mangaina aje itumna Higata ringapa zingum hangpanga gagashung nitrehi mayon gashapne jiji hangaye zingum hangpanga aningara kala achon ngara pingna seha salaga lungsan lak aina otram ngutra kami mangaina itum aru hidada vareli masot kami nitre kamayon sam kapangne gaji hangaye kala natumni ningashi midalaye Idum uklung dongda rally masot kami nitreng salakse nitre hili razanga haya shitkasang now cycle kala mataila kaina church wi avubing kala yaron ngalabi church hili khorum ngurum daklai avubing kala yaron ngala idum cycle akha sada higata nitre kamayon sam kapangai nang soda itumi mirinni Oguchiwi dek kamadena yuiga hai adam hitaran itumi mirin hi pasarin la manglarin la vareli hamsangda seha gasa kalavre duipa da otsakaina ringa chithaya mi avung sang sakaye shokra da khale naung rabing kala nawi ari havung rabing langmai da zerbang rabing di O lang may da mi kaday na ngayon sa kabaya avu kala yaron nga la avu kala vereshina avu nga sasir kabay ring laksay kachihi iwi ring pa shalam kami nang soda hangaye itum psychorally verena so kamiya ring pa Golden Jubilee kamayon nga sasir no kaji hene iwi shalam dui katang sakay Ari ishi Golden Jubilee hiwi women in youth na pangsin sa kangai kedeu kha ina khani gutum leida le chipinjila pangsin sa milakaw ke trimai tuida itumi kayangwi program li taluk homi khaya Mr. B.S. Mingting ana abam hilira laga Leishla kahaya itumi ketewa pangsin hi rakhui milo ji pongaye kala hili ishiwi chupli convener Reverend Aso Khriwo na pangsin mirano B.S. Mingting Haru hili pom jita Okay mile tu kami nausia Chithai khang ran naw se ari itumi leishla kahaya itumi yaw ko homa youth aina women ni gatom mi laga hita da ungshung khang sakne jiwaine itumi legishi yaw ko homa kala awi bravely itumna tiaw maker bangsin changa ye jena ajon na le hili shop milo ocha na hilira laga itumi tiaw la khaya bangsin naw hira khwi milo ji ha bodle
Kala itumwi leishlag haya associate pastor Tochang Zimig. Ishi we associate pastor hi yaron now ne. Anala ki phira khi miruno. Ishi Pumri Church we avu church sami daklaya Hungpum Baptist Church we Yagohoma Reverend P.S. Ward Anala Hivakralaga Rakhi Milo Kala awi Abrebu Wangla itum Kadeu Kang Ran Miele Abrebu Maramane Chitle Kana Quimirano. Hina katang sao ke ni shlaga yaru ke tongana roaming le ni simik vaika ache we chuple we gospel nightly aru hona tamili ning bachana ke na gospel ministry sadakli daily we chandre team ungzang hai de chai cái lệ cái cái người ngang chung, itu make no lệ sang ai, daily we channel team, okay, ung hai rồi không, cho cái khán này isi local we worship team hi pumre mang mình đã thằng giàu có mình hàng rồi, isi tang keluar, kun mati we nara kongroma. Associate members we now rapping a local team hiwi gospel team pamdale kang ni coming jo isi we Chubli gospel nightly local music team kang ni coming jo share bang pm is there travel Greetings, kala sakmai kishte, shu local pastor, shu women chairperson kala chupliwi, convener Adam Kumigai wang ni share, right athang zatak paisa se. Panit hi itum ungzang anak sala, jinang ramong zangker shimkurmung zangker leo, itum rau pau pahi washung mekwai itum live submit klene, tangkuli ming zalagain le dakle news channel tangkul express na live submit le. Juwai nang sanau bing ni shimkurbing mongzang khar ping li pau mi da akama latsat mire juwai na service cyclically apang te dir wain la join sami khwai chi khangau sa ne service timing ni itum program ni sang misal le 7:30 jai ka 7:30 le program hapoki chi ne itum delegates ping wang la information khmine pum makhai mamang ni kanda shomira juwai ni itum adam na cha medera misel lo akama wa ishaji shipak sa la khajodai damra khra lak teu sang dai Chwana kama mi chum kar itum rimpa mi kar da program singa khwaisa se atam chabidera mi se lok je bodle aru adam hi itum na harvest team li mira gospel symphony ashi team li mira chi withly special song hi ishi local church view Pumri Baptist Church Women Society itum saigon thide la harvest team hi itum 1991 na lake high team ministry nei metalai na maite li pau hakzada ministry a khani itum hangai tada itumi member Dr. Sam join founder ne ikle itum director thanda ashi team kad le itum munu lekhai na radio le ashi langana sikhai ne aru ai dingda nu salai na apam chibli atumi pau haushok sa da la samizat le ye atumi ashi ministry hi manipur kangshop tala Tripura Assam Dimapur kala Bangladesh border tamu washung da pau hi hashok sa da clinical la sa da clinic achi Ashin na itum ni service atam li gospel symphony musod line chikadra aru atam hi harvest team ni midle chikum shile Pumri Baptist Church Women Society na special song iwa atam khmer
Hello. Hello. Hallelujah. Hallelujah. Ang agpapunsi Simba sila Kung dogamde Jisunong Shiva. Hallelujah. Hallelujah. Ang agpapunsi Simba sila Kung dogamde Jisunong Shiva. ईश्वर की मचाई हंदी दया दनुगाई हारो बपुन सिनो आवा बचिना बाखुदिंग उमang mang handi duna haraw haraw na len hanbi kun si khong thang khuding. Hallelujah. Hallelujah. Ang agpapunsi Simba sila Kung dogamde Jisunong Shiva. Ajaw api sakay din Aruba ang bagay din La umahagi natang Nang bugawin Kaibang pag-ipot sana Bingang na baing taba Pinabigay nungay ba O egipon sida. Hallelujah. Hallelujah. Ang agpapunsi Simba sila Kung dogamde Jisunong Shiva. जी आसे प्रभु बुथागत जानबा हिंग जग पिसिन जारी नखुयादा मांगली बथावाय कायादा हाय डोक थोक पिनाबा लई जबलन थुम कतुना हौगन तौजरगे. Hallelujah. Hallelujah. Ang agpapunsi Simba sila Kung dogamde Jisunong Shiva. Hallelujah. Hallelujah. Ang agpapunsi Simba sila Kung dogamde Jisunong Shiva.
Nusiba Hallelujah, 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 Hallelujah. Pumnamakni Ithamoyna khurumjari Haujikti taibangda Leite aigidama Haujikti taibangda Leite aigidamak pelhanba Kananasu Pelhanba Kananasu Sanging kaya athemba kaya awaba kaya dasu Sanging kaya athemba kaya awaba kaya dasu Thawai na saksagani Thawai na saksagani Samay layroy ining tamle Paptagi Samay layroy ining tamle Paptagi Krista na aigi apen bani Krista na aigi haraw pamni Aigi awat pakhuding Nang tana ay bukhangbi Aigi awat pakhuding Nang tana ay bukhangbi Ay bu sembi banangni Ay bu sembi banangni Krista na aigi panthung phamni Haraw bagi iputsuni Aigi asadi mangloy sarga na aigi yumni Aigi asadi mangloy sarga na aigi yumni Awa ng kudingda Thawai na sakani ay Awa ng kudingda Thawai na sakani Jisuda Thamoy pena Jisuda Thamoy pena Sangin kaya athemba kaya Awa ba kaya dasu Sangin kaya athemba kaya Awa ba kaya dasu Thawai na saksagani Thawai na saksagani Samay layroy ining tamle Paptagi Samay layroy ining tamle Paptagi Krista
Kristana aigi apen bani Kristana aigi harau famni aigi awat pakhuding nangtana aibu khangbi aigi awat pakhuding nangtana aibu khangbi aibu sembi banangni aibu sembi banangni Jishu gi tungin ngaba ai leple ai hallaroi iman the cross lay itum the tai bang ai hallaroi mina yadrasu injali aina ai hallaroi iman the cross lay itum the tai bang ai hallaroi ai hallaroi ai hallaroi ai hallaroi ai hallaroi ai hallaroi Did you may you will long the soul, the mountain.
ringa phala ngana ngang mai ri ara hili chithat kahai maghang masa ka pai ngayu pam da watsa sa laga chipali malai hai da khanga tai tai li yang thui khai sangkap tale ithumi achi women and youth we chupili sar chiwangna ishi committee Shamlaka committee pingwi alongli convener sa khawai da ishi committee na leshilak kana kapangka gahaya Reverend Asok Khariwo Fali Baptist Church we pastor ne mi pingwam bathe mata pastor ji pumre we women youth jubilee kisaga zadla da paring bai ka issue we convener ne chena achi le awingalang jaga chung khale la ho haila ka issue we program ka sham aka ka sa ka tongli convener aka sa da ngalang chart root and what sa mi kai ne chena achi jubilee we convener va issue we Reverend Asok Khariwo ka sane ji hang khangai ne ka khanili alingarum da ngalang char root in a sa khami secretary ishi committee sai ko we secretary oja Ungrambyao Zamik hi akashit da wangning gapar oja Ungrambyao mga sungkhang ning milo ngare kisang milo ishi oja Asok Khariwo shikhang ning ka milo karu sai kurna ninge shivang pang pesti church na chupili sa si ke cha futui khaya nongla va pingchli your la the hogi jne kha chi va church women and youth ne chene your la maning la chinaurer chon nau ni sa da ayali lai da hlep sai ko la ungla ka ni trehli mayon rum tale chena ina yang laka ring pa makeup ka chin yang makeup ka ta ta li shimban hai sarala chinaurer ping achi ithumwi chupili sara ga chiwangna ngalang zar sai ko ho hai laka ungzang midle chena ishi chinaurer ping ji pam dakhle pam weina ka shikhang ning ka milo kapai maning ning shi lak haire na thum khawung wangana ishi pomre Baptist Church ning hak lak ena watsadale ning lom lak ena watsadale na thum le vrivana somirno Ari harvest team na lam thalang sam khai je musicians being arali life and comedy klenia chili is you with director rotation now singum product from the keyboard line computer klene dam huna jung mar tracker Dr. Sam Joshi na mir la lead kidar comedy le the life and the sami dak le tung chung khwang sok ming sai re avoping na la shimwing lang zar jung le sala shidung ni women ni chupli sa da od ma chung le sala tha second dam laga sami khai chiwang nia ung na ya are tum roi pau ko phajing na khwai sa se chimatarang ge thumwe scripture reading he Singdoze Baptist Church we women chairperson WS Nglaung na pamire klacha komshida speaker Reverend Dr. Thodmi Visha executive secretary Tangkhul Baptist Churches Association na khumira anachingya hi issue with theme lirin kamati migene issue with theme na glorify God chwana ri adam hi to me scripture reading Singdoze Baptist Church women chairperson limit le cha komshida issue speaker Reverend Dr. Thodmi Visha na atam khumira Psalms number 100. Psalm number 100. Yerisai gorna kyak shena ning godly ga Bible hipangum se. Duiguina masot kamiwi la. Ngale hupfuna proholi matanda vaulu. Proholi matantup otram ngutulu.
lasak ngshida awi mangali ralu prohohi verena kachi thelu itumli kasa achi ana itum awina itum awi mipingna kala awi se hompungwi yawnau pingna awi ngavaili ningshi khami enang soda zanglu kala awi kyangli masod enang soda ali ningshilu amingli solu kajia prohohi kapha ana awi makhangache legashi chichinga kala awi ningadongji thot gajida mangache mana amen prohoi bao kapha basok hai shakwe khai samang sai gor ran somrno idam se ichum levi rawin au sakang segwing kapha awe misa da ache ane ka bangkhui ka hai ho khui ka hai ho shok ka hai linga ka hai Bumra Baptist Church Humbung awe now sada Women's Society na Christian Youth Society now mayor na lawu jirale lak songena khani hiwi zingum hangphanga ka sungai ra je wini dre ringa pha ka mathan le jimi sholi Reverend Lumashan mida itumle samang sage hi ka tha ka matha dam samang sage wang re mai kap da bro hojali khaya ma so sai ko ru khamine achu ni dre lira sang haya sai koruli kala matha la gana Bumra Baptist Church member sai koruli ikla dawi iwishim kur in also from the Galaya TBC with staff sai korul kala TBC was in the Galaya churches sai korui mi phu thing hang phanga khalang de we na le chum le ring pha salam khira dale ring pha ni re hi da de sem ga hai ben le la the thai re abam ku chung le thanai dale program sing rok dale celebrating 50 years of faith love and blessings of God singum hang phanga rivrali shikasang Ankena khale shikang rok kala prohowi rivrawi sokhmi sanga phang alungli ichum ring rahau gada chili ichum mathan khang ma atam gachini shivangana rivrani shikasang miya kasada le shikang rok prohna somi ga hai chili ring khang ma atam masot khmi atam hili razang hai sai goruli aring zin ne thuda akhama zin la shungda itum od mga singna ga sai goruli Sokmi samang de itum chivuna manglawi pasaw pekar akam manglala karga kuisang apanga chubili nidre ngasarano chuwangana ache hida the women society na Christian Youth Society we ring upon nidre hili itum gutongana ot mangali brohona mi ga haya ot bamjiling ninglaga ring pa panit hili rang zangana ngasoda brohona itum likhi sang sangai khla de machukhoilaga ichum akaina sokmi atam langa sase la luida Bumra Baptist Church Women's Society na Christian Society na le shilak ina ichum le apam jigami laga pro ba ha sokawai ichum akaina ga soming rokawai da khang hot li razang hai ga tong hawi mayukina kala ikla tawi mayukina ari ling ning laga datum le shi mi daklai kala khya shi mi da itumli le shilak ina odam chuk minung soda kamata le shot we give kami sai korwang ni share ina atang the da ga rang sang tongli ayali la ring pa salamina give le mi sedle hili ma yaw mne ayali yaw sere ji yang wa la ga the ring pa na ye ji da da ra ga zeng wang ring pa na ho da na tumle salam sa ko we kamata give me the le detail ga pro holy musot mi dele hi le ge shui Kala proholi kaya ka shiwa asaksada church na society kanihina singaga otmangani chiwang church la society kanila ning share ko prohna somirno guji hi round ming singlaga ba so khangai ni achi hyang ka kamata tam tranli chubili kamyon tranli ichumna matai me thuida proholi masot kame ngasoda aka aina aka masot mi kangrok sangapang ichumi wang hakamaha Reverend le shabaga sawring pasang pangne shivang abang mateng da ungsang da le sai goruli ringa pa pong so nang so da ichumwi legisia harvest team oda joiner
ยูโรอดงาคุระกายอีจันนาวสิง harvest team กีอีนาวสิงอีจันสิงหอยน้อยมายามสุต่างคนที่ภาษาตาดระบสุงำดระบสุภาพที่ตาบังงำกระเรียบใช่ไอภาพใดอัตมักปูโปรแกรมมายามเชื่อเขาต่างคนล้นดาบังทุกปนินะครั้งมาดีมีสตัวทุกปนิยากันนี้โอ้ยรำบยายอัตมักปูจึงมาดำเสียได้นะฮารานุ่งไอ้เบกี้นุ่งเสียเบกี้วักขันดะวารอลดะว่าเฮียมันนี่ตั้งพงทุกจันยิงไม่ดีมาดำเลยเบกี้บิ๊กที่อิโซนน้อยบุษจินบิดนึงสิบพาวะอิโซนก็มิงทางกัจจาวะอิโซนกิดมักตาหิงมินะบะพังบะให้ไปเชยคุยมายามกิดมักตาปอร์พังจะบันนี่งั้นสิสู้มุสลิมจุบลีดะอันนั้นน้องอันนี้อิโซนกิดมักตาชาวบ้านเราจะเกี่ยลักจะไปเชยอิโซนก็มิงทางกัจบ่อยชนุน้อยมินิสทรีเห็นนี่เห็นจอกัดตัวช่วยชนุอิโซนนึงปอร์บีบ่อยชนุริฟรายเฮพายเอกจีมุสลิมมีใครบางเงินอาจจะเป็นในขังนิ่งนี่เสียสาเสก็สร้างความริฟรายเนื้อเด็กขมาได้ยังไงนั่นลิเด็กมาได้ขวายอับมีเล็กขังนิ่งนี่ร่างกายจะไม่ต้องลีโปรหันนั้นสวมิโลนั่นเราเลยสบายมิโลมังลาวเทปมเราเคยมิโลยิสุคริสต์มีในกระเป๋านี่อาเมนอาจจะทีมฮีอีชุมลีบริวารมีเดอเอาไว้วางชาบาสักไว้มีกายาอาจจะทีมฮี glorify God เชฟชิตุยนะก็พิจารณาเลย glorify God ทางคนตุยนะตุยจางขันยมังนะมาหางไปเถอะก็อีชุมารีคำว่าตุยนะสุดาอังคำงาโชงชุนงาซินว่าชุนเดอฮิวอาซินลิมาตุยวาร์เรฟราลีเทคมาได้ขังสักเรฟราลีมาสดขมีจะเรียกหลักสองนะก็อินฮีฮิตาเดอขลังไงอาจุทีมฮิวะเรฟราลีมาสดมิโลเรฟราลีเทคมาได้สักโลแต่จะไงมีก็ให้ทีมฮีอินมาจุกแล้วก็ปาลุยมาจุกลุยที่อิตรากาทำทรังสเปนไซร์เสียสารแล้วก็มาจุกลุยแล้วก็ราชังเด็กเลยไซโกโรลีก็เลยเชิร์ชลีอีมาชาจังแล้วก็เราบอกพังสกทรันลีอิลิคีโปรหนมาดูไม่รักลาดเสียสารมันงามันแล้วก็เรฟราลีมาสดมิโลเรฟราลีเทคมาเด้งสักโลก็จีฮีไอ้น่ะอีมาดูเรื่องดาบมิลกังนิ่งอาจังอาเจโรนมาทัลลังเองนะปามีเฮร์ปามีก็ให้ที่มันก็ต้องนะเลยชิลังก็ให้ลาเนลามาชิงชังก็Psalm number 100ก็ต้องนะเลยก็ชิลังเนเช่นน่ะลาเห็นงาโซเดอินะพิชิตซาแล้วก็เรื่องราวดูฮีนะจุมลีโปรฮวีเทคคำที่พงศกไว้อัตมเหคุยไงเชฟชิตุยนะขลัดก็ให้ glory ดักขลัดก็ให้honor ดักขลัดglory ที่ฮีเชฟชิตุยนะ honor ขยะขมีแต่มาสดขมีนะขลัดก็เลย glorify จ้าค่ะ praise and worship ดักขลัดglorify จ้าค่ะมาสดขมีก็เลยโคกรุมดักขลัดเชฟชิตุยเล็กขลัดก็จะดักขลัดอาชีวิตที่พงฮี glorify God ริฟราจลีขยะชิโลริฟราจลีมาสดมิโลริฟราจลีโครุมโลชีวังอินะขลักกะให้ดูฮีอินะมาจุกละกะอาชี to glorify God is to honor Him with praise or worship ตะกบีให้ริฟราลีมาสดขมีริฟราลีขยันกษีก็จีฮีวะอาลีขยันกษีจีฮีมาสดขมีก็ละโคกรุไม่นังสดจีอินี่ฮีลี praise and worship the ก็ขลัดจีขยันทรานลี worship ก็จีฮีทุมนะโคกรุมได้อิรำด้วยนะโคกรุมเดขลัดworship ก็จีฮีวะคิดก็หังเล็กเชฟด้วยนะ worship เดขยันทรานลี giving priority ก็จีก็ช้า
อดมังอาลีช่วยไม่กับเด้ออีวีมีรินลีอินสักไม่กับตะกคุยฮีอินอีมีรินสักไม่กับตะกคุยฮีโคครมนี่จีอินะกัจจตาอังกลีอดอังกลีช่วยไม่กับจะอับมลิกหายกจีฮีโคครมนี่จีโคครมอดมังอานี่จีช่วยว่างี้นะมาโชว์ดีเลยกันมาชนมายาวาชงเด้ออินะมาจุกชนกจีอินะสักไม่กับตะกคุยอินะสักไม่กับตะกพนิงก็เลยช่วยไม่กับตะกหายอดจีอินะ worship กันซะเนี่ยอินะโคครมเนี่ยดังช่วยว่างี้นะโคครมworship กันซะกจีฮีวะอีมีรินลีช่วยไม่ช่วยแต่มาได้ไม่กับตะกหายบาจีอีมีรินวีไอดอลอีมีรินวีอินะโครมตะกเลยอาศักเทกไปอดดีดังเอาเรื่องอะไรglorify God reverently มาสดมิโลขยามิโลนิงกชิมิโลโครุมโลตาหังตะกเลยมาจุกเลยคิวังกละคิวังไม่กี่จิกละคิบานะไม่กี่จิกละกัจฉาดไม่กี่จิกละ reverently มาสดจะมีฮีวะอะไรขยางกชิฮีวะอะไรโคกรุมฮีวะคิวังกละจาก็อาชีมาสดมีขังยี่อาชีโครมขังยี่reverently for who he is อีแต่มาโครมกี่จีฮีวะมาสดมีกี่จีฮีวะอาชีงสักให้วางให้เนี่ยอาชี reverently มาสดมีพลงกี่จีโครมพลงกี่จีอ่างสักให้วางให้น่ะอีแต่มาสดมีกี่จีอีแต่น่าอาชี reverently โครมขวาอาลีมาสดมีแต่นิ่งก็ชิมิดาอาลีขยังก็ชิมิดาก็จีฮีขังก็ได้มาไล่เสนาเลยก็รีไม่ทุยจีรีฟราบะอาวะจีสัมพังรันอาจีเนี่ยชิวังอินะอาจารย์บางให้จุลีอาจีคิบางละอาเวเรเน่ช่วยไม่กับก็จีอาจีเนี่ยจีน่ะอาลีช่วยไม่กับก็จีจิมิโลสายกูรู้ว่าอาขวาจีอันเนี่ยช่วยไม่กับก็จีอันเนี่ยอาลีหักขมายช่วยขมายมาเลยมันเนี่ยสายกูรู้ว่าอาบาบูสายกูรู้ว่าอาขวาจีอันเนี่ยชีวังนั้นนู้ worship นู้โคกรุมนู้ขยาก็ต้องจะอาสัมพังราเนี่ยนู้มีเรื่องจีอานักมีเนี่ยเอาไปบางลินนั่นเลยนั่นเลยอานักเซมเนี่ยสายกูรู้ว่าอาขวาเนี่ยชีวังนั้นอาลีอิชุมโครุมเรอาลีชุมมาสวดมีเรPsalm number 111 we Chile Axel Pasoke Psalm 111 Broholi Sojigatlo Ining tong da broholi ina ning shimiru Ning kangatara ashangli ngasoda yarugzibli Brohoi otsak hak mahalaga Chili niyang kung zai gorunaเทชิงคุยง่ายเอาไว้อดสักขยากะกากะละงำกะกามังกะละเอาไว้ขมชุงกังรองกะตังมาไว้มันอาลีมาสดมิลอาชีวะวิราชีวะสายกูรู้วิขยาสมังรันวิรังสาหกดาเอาไว้อดสักหักมาหาอดสักอันสักอาชีจิกท่าวิราสาหกดาอาลีอีมาสดมิงอีI have a glorious one. Take a material. Kaya katong sampangran siya ane. I have a hakamaha. It is a full of splendor and majesty is his work. Awi kasa ot sai ko ri take a material. Hakamaha. What's that name? Shivangina alimasot milo. Revelation chapter 7 lipa ka. In the Lishinak high. Ngani laghinan ilahi sakrane Revelation chapter 7 chipa ka hi ka patran li ichumna rivra hi kipa rivra nei chumni kisam ya hao ji kala a hi kipa kala ji ka chung ka the khiwang na ali masot mi rakla a hi ichum masot mi rak ji maram ka chung khang chai li rivra na ichumli thei khang sak Ida the passing, Tenina Papokina,
Revelation chapter 7 we. Akum Tarawi Tija Shiniwi chapter 7 we. Akum Shiniwi Tija Traina Bapoke. Trada Kanida Shundi Padage. Akon Pang the Vanser. We can he bam kong li kapama. It's a every rang a yawn out chiwina. Gazing round, Saigorno, bam kong, a rubbing, Galakring a sayur matijili, Guimaray danganinga, Gala chumna, kum sham ena, Vareli corum serda hanga. Amen. Masotla, take a matela, Awola, Ningashila, Kayagagala, Pangshapla, Saigor Mushmanda, Ichumwi, Varie winner. Amen. Ichumanilaga. Korosalaga. Salvation belongs to our God. Ihila sarade. We come here, awine raye. Ilahi le shilak in a sasaji. Bible Gadam Tranli took me the things again. Salvation belongs to our God. Kibado, who sees upon the throne, and unto the Lamb, praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength, be to our God, forever and ever, be to our God, forever and ever, amen. Ngani lagi sazat Kiglajang damdil sazate. Kaya sai goro, bangshap sai goro, masot sai goro awine. Ali masot milo. Rivrawine. Ali masot mikita kalahiba. Kangatay wi maningla. Ka achi sampangrane. Achi ne. Iwi rivrachi. Iwi akawachi. Sai goro wi akawa. Yun alim masot mirane. Chivang, glory, take a matay, kayangji, awine, awimane. China, Ali, take a matay makami about me badly, Rivrana, Mulumbate today. I hit take a matay, Rivrasa Hogida. Ina nana, Kapa, Hakamaha, Saira, Jelaga, Nakalatana, Kayanjakuyaya ka. Rana Ali Pitar Sai. Herod. Acts chapter 12 we. Acts chapter 12 li Kibahla. Herod na mang chen gahaya. Awang awi saring away laga. Yarul kabdi taran li. Matalak ina madu hantran li. Yarul ka dona. Ooh. Mi ba hiva madu tena li. Kasing rawi tui madu Herod da kabdi taran. Ma iteme. Ma imadu teye da analang soy mang. Rivran Kamashila, Akalata, Kayanga Kuyavangina, Herod Lee, Worm, Kauna, Kolomna Alishaihawe. Nalang the Jili, Rivran Kamashila, Rivran Mamsot Miller, Anamasot Anaga Kuyavangina, Rivrawi Mulukvata Shunda, Ali, Kolomna Shaihawe. Kaya, Masot Saigora Rivrawine. Anetumli kamine. Anetumli mirin kamine. Kivang. Ali musot mi kawai kamine. Lagi shipping. Chivangina. Itum hi. Sem gaya sai kori. Revrali musot mi kawai. Anagasemni. Palu should say. Pong kami. Revelation chapter 4 we. 11 jabasok na. Sukang de mabada luila. 11 jabasok. Itum wi. Rohovare. Take him a day. Kayagaga. Bangshap. Sambang yilaga. Kigalachilla. Or Zygor. Nana Sakui Ser. Zygor. Novika Peningana. Shock Ser. Kala Sakui Ser. Shepshiduli. NIV in a basoke. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Ili naligasem hiva. Mikuma iligasem hiva.
อาวินิงกจังไงนะอาวินิงกันก็เสมเนี่ยก็ละมาสดสัมพังกวายก็เสมเนี่ยอีเลชีจิตละอีขังกิกขมาเทมสารบายอีกษัตริย์ลักษาลบายเคอร์วิรานอิลิเซมดาอาวิมาสดสัมพังกวายอิลิเซมอาวิเด็กมาได้พงชกวายอิลิเซมริวรานาอีวิวังไงนะนวิวังไงนะมาสดสัมพังไงว่าใจก็รีวิวันก็เซมอาลีมาสดมีควายก็เซมเนี่ยชีวังไงนะ Psalm 19 ลีลามาชิมทาดจะโกลีเซมกายใจก็รีนโปรฮอลิมาสดมีเอตาหังเอเซมกายใจก็รีนวิวันลิมาสดมีเอตาหังเอเล็กชิปิงอีจะนำมาเทมันเองทิ้งน้านะก็จะมาสดมีกันละทิ้งรงนะกงนะงยีนะก็แล้วก็พุงจีนะวานเอาบิงนะสายุบิงนะรีฟราลิก็จะมาสดมีกันเลยจุ่มมาเทมันเลยมีกุมสาดะข้าเซมกายใจก็รีนะรีฟราลิมาสดมีเล็กเชปิงอาชีรีฟราฮีมาสดสัมบังยีดาอาลีอิจุมนะขยามาสดไซกอร์มีกิจนี่ก็ขึ้นเลยรีฟราฮีมาสดมีขังเย็นเลยแต่ขังทันเลยพับตาไม่ขวายคิวันก็เลยจ้าข้าอาฮีรีฟราเนี่ยจะมาตั้งให้ละอาฮีแต่ขมันเตเนี่ยจะมาตั้งให้ละอันนั้นอิจุมลีคีสามีให้เรื่องละรีฟราเนี่ยทุบลีคีสามีเฮาจะพนิงละก็รีฟราเนี่ยสามีก็ให้วางเงินนะมาทำไม่ช่วยดะอาวิเลกชีนบารมสาดะมีอากันมีอากันเลชีฮายะก็เลกชีเทียฮายะก็อันลิมันนิงชีเสมสาบายมันอาชีอิทุมเลชีดะนิงชีดะ society นะ church นะขยามีดะกเลยฮีอิทุมเลชีงรกตาอันขนาดลิงหันตาขงรกอีวังเนี่ยอาชีอินฟาวีนะทางก็ church ทางก็ Baptist church อินฟาวี pastor ร้านแล้วก็บอกกับพาโชกิกิจี NBC วิยุทธ secretary กันแล้วก็บอกพาโชกิกิจีโปรแกรมลีงาเตงงาตาตาสรุปคุยแล้วก็นากิกิจีก็ต้องกิจี society นะริงพานาเอาดานิ่งชีนาเอาดามาสดขยะนิ่งกิชีขมินเองก็ลิกะโปรแกรมสังหารแล้วก็มาราสาสิกจ้ะมีไงลักแล้วมันมีร้องมันเองอีมันมีร้องโปรแกรมจะช่วยมีเอาสิกจ้ะมีไงลักเกข้ามาสามีทุดะมันมีร้องมันเองไอ้ว่าจะนำมาแล้วล่ะนวินเดอแต่มันมีร้องจุดละก็เราล่ะ responsible ล่ะสามีก็ให้ฟังนิ่งก็ชีเลยก็ชีว่าอาซับเนี่ยฟิฟรานี่จุ่มเลยมีกุมเลยอาลีมาสวดมีขมายวิหักมาหาไม่กับก็ชีคิดสามีก็เลยจะก็ว่าอันนั้นเลยชีมีฮิลังขมายขังเต็มเลยลืมเนี่ยเลยก็ชีหักไม่คุยช่วยไม่กับก็ชีฟิฟราว่าเลยชักอีทุนมีสมังสักไงอ่ะขมาง่ะทนละง่ะชนละง่ะยาละว่าส่งแต่เลยก็ชีมาดูเลยอีจิมาฟามเลยข้าItum our legacy, His love endures forever. Our legacy, He mangacay lap mane. Atang wala jiban laga ilish lakte. Rivrava ili thadale shihawe. Ina pa salala. Ina ki salala. Our legacy mangacay lap mane. Rivrava legacy ne. Chivangena, ahi. Legacy ng sahog ito. Ano ito nakadong Psalm number 3. Psalm number 3 baka, 103 baka. Siyaka apaka chumbaka. Lamasing siyaka apaka chumbaka. Rivali solo. Alimusot milo o imangla. Ano sami kay mamalalang alo dahang de. Ano sami kay mamalalang alo. Ano ngandang kuy mi kahay. Kang kuy mi kahay. Ray mi kahay. Huy mi kahay. Mamalalang alo. Pani onglo, ajo cipulihi, rana sami kai pani kong adam ne. Rana chamle, kasoga hai, awite kamne pong shokawai, chi sai. Hili achiwi, to God be the glory. 494 yazo team laguine. 494 he, Fanny Crosby hoda. Ngala na ako na, sinawa na kagapila ni.
Fanny Crosby na gagabila ne. To God be the glory. Kaya zo team ne, azo degree ne, lagui ne. Ada masam rawe. Lahi gagabi kiwang la. We run a samika awi greatness, awi hakamaha. We run it to me hokami. We run it to me kapa samika hai. We run it kisame hai raklang ji machuk laga shan laga paningui laga. Lahi gagap ne, lahi gagabi ne. Uklung ning gishu uklung na gagabila ne ji. To God be the glory. Fanny Crosby na gabi daglelahi. Rivana sami ka hai paning gui laga, shan gui laga, ring pa na hoda, rivrawi take him a day pongo shok ulane. Legacy. Idam rivana sami ka hai ka chunga, palala, shandala mokuk mane, kamam lagi ji, hag mahame kap ko ji kingala jaga, awile shane. Awi ka pa, awluma shanga chaji, itumli lay mi hoda, chine itumli, more piao mi hoda, itumli hui mi hoda. Awi take mate pong shok hawai ichum atam gjivali ali masot mir Psalm 117 li Psalm 117 shaga tradat shinijili baga mi yurusai goru proholi solo yurusai goru ali masot milo kacha awi makhanga chai legacy ichum wang hak mahalaka kala prohowi ningatong katang mawai mana Proholi solo. Proholi solo. Awi mi bing. Awi legacy. Hagmahai. Katang mga wamane. Mga chay mane. Siwangay na. Iwi. Hangazan kya kalelala. More ka pung duli ka more pung salala. Rivran anomiyar Yesu Krista johorada. Reno octilation na kahayvang. Awi na ho na dong chimiye. John 3:16. Kapanay na. Thang may kapokina, pumrang haya. Vareshi katongana, vareshi mur katongana. By heart kasa. By heart masa chawlala. Sa sir na hai. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Rivrani tong relation na hoda. Abu kapag relation awi akamang jana ho na dong chimiye. Vareshi kasang asay kor matchilui mere. Kakatang makangwa mirin sa mga hayre. Romans chapter 5 verse 8 libak ha. Romans 5:8 libak ha. Ane hiya kale shigji kigla jaka. Ito more samu hongdale lakha. Ito more pumu hongdale lakha. Ane chumang chimiye. Awlegi shijin maram sada. Legi shijin maram sada. Iwi more ka pungjili mashan lila. Legi shijin maram sada. Ana crossly chimiye. Rivraw legacy. Ana sami ka hai. Sinamaram sada. Ichum paningkulaga. Ali masot mire. Ali kayashire. Ali korum re. Kagachumale. Taka. Hui mi ka haya. So mi ka haya. Piao mi ka haya. Leishi mi ka haya. Rivrajali katada. Ichum. Korum rakla. Ningshi rakla. Katada. Itu milenena ali koram gigi ni shigigi masot migi katada kabiga haile 1 Corinthians chapter 10 we 31 kare Corinth now akum tharawi chumnada khali khido ka zalala manglala kasasa sai gor nana kasasa sai gor rawi bang take me take faisal. Varejiri jam take faisal. Nana zalala, nana manglala, nana ki salala. Saigo china. Rivrajali masot mi faisal. Take me take saglo. Rivana sami kahai. Akiba na kisami hayra klang jibaji. China maram hata masot kamili. Matang hayla ara. Ina nana kisaw ragla. Ali masot mi giji hi. Pagazalila. Kashay kashaglila, kamang gazalila, karing karak, sanma chonvay, nawi kasasa katong, ajila, rarely masot mi kafay salo. Matthew ng batran li, shishu na kita mtegalam, na tumabuga bugvoy ko horne.
cây nung chi to lan chi cây nung chiก็ฮักก็cây nungอ่ะก็จีมาชุมให้ไปมันเนี่ยเท่าไม่จีชันแล้วก็ลุกน้ำมันคุ้มมันเนี่ยไม่ช่องเลี้ยให้แล้วก็มีทะเลอับปั๊มเลี้ยให้แล้วก็จีน่ะขี้เลยเขาเรียกแต่เท่งสักจีว่าไงนะ Matthew 5:16นวีก็ฮอร์จีมีบิวมาเลยฮอร์สักโลมีบิงนะนวีก็พาสักเท่แล้วก็นั่นน่ะสาดกันเลยก็ฮอร์จะเลยฮะก็นั่นน่ะสาดกันเลยอดสักเท่แล้วก็นวีอาวาก็สิ่งนั้นเลยเขาเลยอาวาจะเลยมาสดจิกันเลยก็ถ้าจะมาสดจิกันเลยวิราจเลยนั่นน่ะนวีก็พาจีนวีก็ฮอร์จีมีบิงมีบางอันฮอร์จามริงสักให้ทานเลยนวีก็พาจีมีนักเททานเลยนั่นน่ะก็พากับสาจีน่ะautomatically วิราจมาสดมีเอาไว้นั่นน่ะก็พาสาค่ะนวีน่ะมีบิงน่ะสกมีสมังอ่ะค่ะวิราจีมาทานเนอาริงพายเล็กเชบีวิราเนี่ยชมลิขิฮังกะละนวีกับพาอสักเทเลกะนวีทะเลนกับพาอสักเทเลกะข้ากับพาจิขิลิกฮังกะละวิรากับเป็นจิลิกฮังเนอินกับพา good ก็จีฮิสตอรีซาทรันลี good comes only when God is satisfied when God is pleased with good comes กับพาก็จีฮีก็พาก็จีก็ทานละ ริฟราเนี่ยนิยมขายทานลีริฟราริงพาขายทานลีก็พาโชคเกริฟราน่ะใจก็รู้เสมเสมแล้วก็ยังได้แล้วก็เป็นเขาตัว good very good ก็พาก็จีจิลิระยีมีก็มอกชิบาก็พามันเนี่ยก็พาจีทุ่มมันนิ่งมันเนี่ยโมเรเลตาซังก็ให้อะกงลีก็ให้มีก็มอก็พามาสารมันเนี่ยอีทุ่มมาสัตชุกมันเนี่ยสังไงมาสัตชุกมันเนี่ยพอลนักยังดงพอนะฮังอีกภาษาไงข้าศึกชิสาวอีโมเรลนิงกใจข้าโมเรสาวคิมังอีกพามาสัตชุกมันเนี่ยมีก็ไม่วิมีเรื่องนี้ก็พามาสารมันเนี่ยคิวังก็พาจะวิราวินเนี่ยคิวังนี่โรมันส์3:10ลีโอ้ก็จะได้คิดปะก็พามาเลยเนี่ย no one is good Mark 10:18ลีจิชุนะฮังคิดปะก็พามาเลยมันเนี่ย except God วิรามันนี่ล่ะก็พาคิดปะก็มาเลยมันเนี่ยก็พาจะอิจฉามันนี่มันเนี่ยวิรามังเนี่ยชีวางี้นะก็ภาษาโลกจีคิดกันเลยจากริฟราลีริฟราไอ้เนอก็จีเนี่ยก็ภาษาว่าริฟราน่ะไรชีวางี้นะนั่นน่ะนั่นวิโกโฮจีริฟราวินะสัมพังแล้วก็นั่นโกโฮจีมิโลโกโฮจีคริสเตียน John 8:12 John chapter 8:12ที่ยังกันละอีโอ้ก็ช่วยโกโฮเนี่ย I'm the light of the world โอ้ก็ช่วยโกโฮจีอีเนี่ยก็จิกระชากเนี่ยอิลิชูราค่ะก็ฮอร์มิรินสัมบังไอเร่ก็ฮอร์มิรินสัมบังไอเร่ก็จะท่านจะชูอิลิชูราค่ะก็ฮอร์มิรินสัมบังไอเร่ก็ฮอร์ลิริงไอเร่ชีวานะคริสต์ลิกจังมังนะคริสต์ลิกเทมังนะก็ภาษาไปเสชไปจะมังไงกอสพุลขังก็เตมเลยลิมันเนี่ยป้าวก็พาก็เตมเลยลิมันเนี่ยคริสต์ลิกจังคริสต์ลิกเทียริฟราลิกเทียชิมังนะกับพาสาชเปนวีก็ฮอร์จีมีเพียงไม่มังอาลีเดี๋ยวกับพาอัศมีเพียงมังอาลีก็จีฮีนูบังชับนะสากิจุมนิมเนี่ยอีบังชับนะสากิจุมนิมริฟราวิบังชับนะริฟราก็ฮอร์จีลิกจังทรันเลยริฟราลิกชุดทรันเลยคริสต์ลิกเทียทรันเลยคริสต์ลิกจังทรันเลยกับพาริฟราวิเทคมาเตะขวายชกเลยเด็กเชบีอาศัยไม่ชอบอินโอก็ช่วยลีร้านแล้วก็ก็ยังไม่ช่วยกันจะอาขบคิดละกับภาษาไฮริร้านเสียไม่คิดว่านั่นกับภาษาเราทุกท่าคริสเตียนห่างไอ้ท่าจะลุ่มฉันแค่มีมังไงนะกับภาษาขวายนั่นเลยหุยมีเฮร์ Ephesians chapter 2 verse 10 Ephesians chapter 2 verse 10นั่นเลยหุยขมีกับภาษาขวายนี่สิอิลีหุยขมีกับภาษาขวายนี่อิลีอาจู Church the CYS Christian Youth Society Women's Society Church ก็จะอีกกี่ละริฟราวินาวก็จีเนี่ยริฟราวินาวริฟราวิมีก็จีเนี่ยก็ขลัดว่ากับภาษาขวายก็จี
ta hai ka ka pha sa khwai je ka I khisa da la chi no khring jina iu khring jina iu atsak jina na khipali ko hol mi da lai khayang tharan li jisu christian na rivran hang na thir khamateng rivrawe khor khong ne na rivran sem ga hai thir khamateng rivrawe khor khong ne vessel for God an honor vessel for God thir khamateng rivrawe khor khong ne no phasa hi rivran sam khawai awi mangla bangwai phasa ne rivran ka sem ne rivran lo khoi ka hai ne shu Christ a shin lo khoi ka hai ne no phasa hi mangla ka thara nga sam khawai rivran shim ne shiwang na no phasa na rivran ma sot mi lo in hi pa laga 1 Corinthians chapter 6 we 1 Corinthians chapter 6 we 16 to 18, 20 da shun da lagina 18 to 20 pa se ga no phasa hi iwi phasa hi rivra we de phong sok fa awi shim sa ok thwi gi ko awi shim ne in hi na bang rom ngai 2 Corinthians chapter 6 in hi pa laga ilim ma tui khami ga chung ga atam madan mi samang dak le hi ya ri bang rom ngai 2 Corinthians chapter 6 14 we na asing bata ke mashi kasang bingli odrom ma phungru malu khamasung na khayon ki khangrum le khala ko hore na tang khamang ki khang shik le khala krista aina bilio ki maya khangrok le khala shikasang ami na mashi kasang ami ki ngorum bai khala very we korum shim aina meu muchi maya khangrok le ki le khala ki khala chila itum karinga varewishim varene ta hanga ina iwi mipingli ngasoda pamre kala achumli okturumre I achumi varesar kala achum iwi miyur sar shiwangena brohna hanga achumi aina yam shoklo kala achumi aina ngade hawlo makacher ot masazolo chitaka ina nachumli khuisang miru I nachum avavu sare nachum iwi naura sare the sashapa brohona hanga legishibing o zaigori hi ichumling shit mi her chiwangina pasalila manglalila mama khawng sakla vareli khang chen ng soda therlak ina okthuise ra ilina li hui khami hi rana na li hogo khui hi awe shim sa da thir kamatenga awe te kamni khura khawa ili hogo khui ne as a church bumre now being hongbong now being as we program here bumre Baptist Church hongbong now being we wrong me being na we wrong shim ne no immediately no kring krakli no shim kulli rivran samdalela isitam ko vareshi ko kachivu vareshi achi rivran khang sama shim khung samdalela no pasa no bang no pay no kui no pasa rivran sangwa shim samdalela thir khamateng shim samdalela Lekishebe. Revran maswat mi kawai. Revran li hui kamine. Achu jubilee kamayon hi. Revran yang kung. Samang hai jo shake kamine. If Revran masodale, Christaling ring room dale 50 years. Zingo mampanga, Christa win now sada, awi bang sada, awi play sada, awi kamo sada, ring dale jo shake kamine. Jubilee. Golden Jubilee. Golden Jubilee mo yon naman laga. Nawi phasa chi. Rirawi kaya ka phasa mani nga ka. Na Jubilee mam yon ran mani. Lega shipping.
อินาชื่อคำตายตุบงซาเดริฟราอาลีมาสดนิกิจิฮีวะอาวมาสดมิรานะมาสดสัมพังทังยีริฟราชินีอาลีมาสดมิลาคิดกันแล้วจะอ่านสามีก็ให้ลิชิมีก็ให้อิทุมพนิงคุยแล้วก็อาลีมาสดมิลาชีวังเองนะอีวิคริงก็รักเห็นนะริฟราจลีอาวินสามีก็ให้พนิงคุยแล้วก็นิ่งก็ชิมาสดจีอาวิก็หอสัมพังให้อินะโอ้ก็ช่วยลีก็หอสัตว์ออกจากทรันลีมีปิงนะริฟราว่าจะคำได้เทเรน่าอีริฟราว่าข้อของสัตว์ออกจากทรันลีโน้ไม่ได้นี่นะก็เธอคำมาแทงไม่ได้คริงทรันลีริฟราที่เลยมาสดมีเรื่องเล็กเชบิงเราข้อของยีนะมีกระเดลี่ก็จะทำมีกระเดลี่ริฟราเทงสักก็ริฟราขังได้อาชีอิชมิรินลีบรออินะคริสต์มาสคำยอนทันลีอัตมาดัมลีมาจุกเกคริสต์มาสซีวะ all about mission Christmas season hi Christmas year mission day mangla hui adam day Christmas year Jesus Christ we run our missionary sa chora ye jinda we run our missionary sa ogchwele johokra than le Luke chapter 2 Jesus Christ ra ka prathan le kasing na shock laga glory to God in the highest chwe mai Kujia, Reverend di tiang matero no the last day. Christmas li. Chui make up, kujia Reverend di tiang matero no the last day. Come on. Reverend awe na hum year. Jesus Christ oka chui li johora da. Bao ka pa so kamai. Bao ka pa sa da johong kara. Oka chui tang mang da kaleli. Ko hor kara ka mitimi shor. Reverend di tiang mateng sake. นั่นไอ้เนี่ยมังลาคุยคงทรานเลยนั่นไอ้เนี่ยปอกพาออกสอบทรานเลยนั่นไอ้เนี่ยตั้งขมังลีบาลแล้วก็ปอกพาออกสอบทรานเลยรีเฟรลิตี้ยังดิ้งสักเกย์ก็ถ้าจะรีเฟรลิตี้ยังดิ้งสักเกย์นั่นไอ้ไม่ได้เนี่ยนั่นวิคริงสักเกย์เนี่ยรีเฟรลิปอกพาพุ่งเด้อตั้งขมังมีลีก็จอกกระจังปิงลีริงก็ชิปิงลีปอกพาคุยว่าขมิทรานลีรีเฟรลิตี้ไม่ได้ยังน้องไม่กับตาอีทุ่มอากาไอ้นาอากาเลยชีดออกที่ทรานลีราลิเต็มเต็งสักชีอาคามาอิตุมสปีกเกอร์คนนี้มาดูเลยอิตุมาเคนน่าขลังชีดเราหน้าสัตว์ออกที่ทรันเลยราลิเต็มเต็งสักอาคามาอุติปงเนี่ยเด็กเชปิงอิตุมลีร้านหอกคุยฮีอิตุมลีร้านหอกคุยฮีขังอัตวิวังมันนิ่งมันเนี่ยอะไรมาสอนนี่กับใครเนี่ยAli masuk ni gigi, ali khas gigi, ali kolom gigi hi. Ane cumli sem dah, awi bang sem mak sada. Kamathavu bang sem mak sada, awi bang sem sada. Ili sem kita, ili sem kita. Ali masuk ni kawai ne. I cumli hui kami hi, I cumli rivrau nausa kang sagi. Ali masuk ni kawai ne. Aci luyam liu ada muncul kawai, anu hogo kui hi. Anak kapang ko kuy ali masot mi kawai ne ache nali sok mi tra kakami hi nali pa kang sak hi nali pisa ka pa kami hi nali sama nali sok mi hi rali masot mi kawai ne ali khorum kawai ne awi wang order mo kawai ne ache chubili hi Rivra ki bakla na machukui laga. Rivra zai goro broho iwi akavada ali masoi kami adam ne. Jubilee hiva Rivra ki sami herekla na machukui laga. Rivra masoi kami adam ne. Jubilee hiva akana akali ningishi masot ming rok laga. Nana ka pa sak haivang. O pastor, chairman, secretary ka tanabing. Nana sak haivang ina ajitum ring pako. Tui ka hai ka tanabing. Nana atam mirin mi ka haivang achu ka tanabing ring pako. Aju jubilee hiva aya wivangin ko. Aya no wivangin aju jubilee ka sako. Atang may join kang kalanda kale ayina kalanda kale kadong hi ayaw mirin juwangin achi jubilee kamyon ne juwangina jubilee hiva nana ina kapha sakhai wangina jubilee rival masot kamisang kapang ne hi itu mirin ne mirin
kring krak rong bin thang ga chi da ka sa kha ga chi da ichum bin na relative maning sak da kring ga chi awning ga jang nei kala awi ka paning awi ka so awi ka hau ne chuwangina ichum revive glorious God revive te kamre revive ko ali ka shubing ali ka sangbing awi na ora bing te kamateya masot khui khara naura ngasa plung re ka ji aju ka phane sai gor ran so mi no praise the Lord hallelujah ran them there no Akamang Torwi service order in Akshin Bas Pamige morning service 7:30 a.m. Quershid Bumre Baptist Church hymn of praise count number 494 invocation Reverend H. Hobson Rishing Pastor Joyder Baptist Church keynote address Reverend Asok Kriyo convener Jubilee Committee Greeting C.D. Yartho Chang, Chairman CYS, Gospel Symphony Harvest Team, Manipur, Special Number Boomer Baptist Church Choir, Scripture Reading, CYS Chairman Tishar Jimmy Raibing, Speaker Reverend Kiaibum Kamrang Pastor, Dunkel Baptist Church in Fal, Topic, Growing Together in Love. Closing hymn, cal number 563, Benedictions, Reverend Sunny Ningshan, Pastor, Rambu Baptist Church. Here come Torsagi Jinran Yene, Natum Saigor, and Adam Chalak in Raga Milushilo, Itum Saigor, Revi, so committee to Lushida, some Punkvang Sase, Aring Zinwi. Worship li abong ating atoy da kwimikaya natum saigor lining shila kare natum presence natum bangay na itum kokrum him abong palagay na kup kasang na gichi hang kangay na dailagay na itum li manglawi kasagzama talagay na biza kaya Reverend Dr. Ojali Nishla Kare, no ministry, Kala, no, the Vagida Clay, no ministry, Manglak Junka Wiga ministry, Salagrano, Gajila, Hangjipuntle, Ara Itum Saikor, no, Itumi Gazipi Kupsankvai, Kel number 949, Itumi Achu Chibli with hymnal, his hangrum say, Laga, Itumi Gugu, we saw Kamihi. Reverend P.S. Word, Pastor, Humpum Baptist Church, no Crimirano. Itum Saikor, no Ninkalaga 494, he sang him say. Behind
sod la kya la kui ngi jin ne ning shila ke Palmer Baptist Church we Women's Society kala CYSly Society hong pok tangen thula ka nana ga chon kham san da da masan da rai sang khang sak hak sang khang sak shawa ra hing pha da khok yang ga sa da otsak rom khang sak ate kham thei sai ko ru tum lu theina samang da ing phala kho cho ning sila kho ari la mohor hai mi lak alo itumi le gi shila ran away na sam ko phang ne khok ga sa la nali yang ga la ka mushung khang sak ne pang sin la khot ga sawi kya ka ka te kham te le gi shi sai ko ru kya ma sot na na khilo society khni hliaru na somita shaba ra ga phaw tarak ka safr no Society kani leida Bum Baptist Church we yaw go hobana kala hili otsakrum dekhleya church ka jivanala mi phog jivanala shi ka sang jivanala shi khui tam khui ka baya society we mirin ga salak runu shawa ra ananga naumida ka pha go hoji shok sak milak lo mi ko mon nga randa nanong shung kang sak ka program hi ba ning shi mapai sangrang la kan tang da mi ko mo kula shat ma ka pha ma khya ma khaning we na khanga milo de sya ka sa kho ara ranu le shi khmi la naw mi ra Jesus Christ lu khum shen la mang la ka trawing so khmi yur khmi tim la ring yak la khana we na tang da le mi ching no amen